Yeah, man, say. Yo, it's the boy Vint Nene once again. Yo, tika kwira Mike ndima sekwira George kupuzisa ana wa kuimba Timothy Jones. My future so bright kuwala posta doji style yanga ndiyo koma kuposta start nte ukulemba na ndeshasha. Ewe lelo ndikuchapa ngati mbasha mana simple in appearance but me tough in action. Let me run the things sindipwekeza mission. Ndino wachimwa kwa mbili ndendu yenela kulapa ndikungoja mabiti yandilapise papa mafana ndendi aja akala yanga sapa akuti ndi wafewa ngati kungula kumpapa mina fiye na wali wakumana nazo umayenda chambali yo suku siwa line dololo ndili ngati ngaliba podula njololo yo yo mapaza kusanga dilezele muli fanta aine yakulezele muli chaku mpope bifi sunga jeugu funika mafuba jifungwa ndiwe galu ndiwe pope sinifana machinjili goma ndine wakam pakani zoimba si ineyo ndina zam ndina bwelo zaimba usadu zapanga drama ndinifana wa hasonda bwelo zapanga drama usitokozo kama para yena kukupo pako koma chuni chindende cha madansa wa yikon mastero man amabwela ngateno chivumbi kufutisa pamalo fanzima ndi chalentombo ndema mafana mukuna amaine ndeno sinzateka muli ndima 2020 koma wese ngogoyoka mafana musadabwe ndino nkota kota uja walintata padieta sindi pala uja Sodi ndine dola fusa kulu ligu mwasigalo mfana wasi windi ndina pango meni magofi na weso ndigu pandigu iga cemetery umaenta mbali lelo waguma na legendary yo papidi sindi jeka say amen papidi sindi tawa pidi ndigu ija say we ungolawa masala no pindiga lelo ndiwongolawa ukawa fusa sako wacha mene na wajera inawasonka piti steronita waponyera nukuza mwana akuno wana porekera inendi kuchikweza nde mabiti ni mapera nde zindu zini masiyadet ngati koko ziaine iwejo ndimu mafana simunga kunde kukelela yejo ndimu mafana dukuzani simunga fike levo yangandino ana dukuzani simunga kale ya zizangu yo pick up to Bangwe. Yeah man, ngotamo Vint Bline Black attack, respect. respect. Yeah man.